Nambalenge Tamalola Tamditan Tishtele Shu Kundundan Pig Quarter Tise Gatan Josomi Topiva Tamdishu. Welcome to the quiz on His Holiness the Dalai Lama and Tibet. Ngadi Kudishinge Pidigasi. Di Lete Tubat Chayu. Ta Letin Tubati Nalolia, Hamanashi Jene, Tiwamenda Chuyu, Tiwamenda Jubuti Lendi, Susu Kasutido, Tedivchik Nampe Chene, and Nisirona. Lese Unzushui. Tiwa Tambo Gawacho Lasane Katu Tembere. When did His Holiness the Dalai Lama leave the Lhasa? Damga A Chalochidungu Jangabjunga Gului Chindasumbe Tseju 10th March 1959. Damga B Chalochidungu Jangabjunga Gu Chindasumbe Tsejubdu 17th March 1959. Damga C Chalochidungu Jangabjunga Gului Chindasumbe Tsege 8th March 1959. Damga D Chalochidungu Jangabjunga Gu Chindasumbe Tse Sumju 30th March 1959. Tuzo nalone kirangi lendi kandimba. Lese Gyawancho Lasane Chalochidungu Jangabjunga Gui Chindasumbe Tse Jubdu Gomuchuzu Jubal Tembere. His Holiness the Dalai Lama left the Lhasa at 10 p.m. on 17th March 1959. They are Kondushuvan Shi Cheneta Ani Chindasumbe Tse Chuini Motela Ani Mimang Galant Chon. Ta Tibaru Delia Kunye Shiraj Chon Chene Tanju Delina, Ta Chilo Chitongo Jangabjung Hagu, Chindasumbe Tse Jubdu, They are Gomogi Chuzu, and Lesa Chuzu Jubalia Ani Temperes. Let's say Karangile Titue. Let's say Tuaniba. Let's say Gawacho Lasane Twinkar Potang Kandu Shuyu. Where was His Holiness the Dalai Lama just before his departure? Damgaye Potang Potala at Potala Palace. Damga B Debung at Debung Monastery. Damga C Nobilinka at Nobilinka Palace. Damga D Gyamag Magar at Chinese military camp. Karangi Lendi Kandimba. Lese Gawacho Lasane Twinkar Potan Nobilinkar Shuyu. His Holiness the Dalai Lama was at Nobilinka Palace before his departure. Lese Tianda Chindasumbe Tseju Yuni Sunde Gawarmuche Nobilinka Rang Shuwa. Tele Chilo Zawanine ta Pesa Marabachene Lubere Kainsen Nobilinka Cho Yonsu Zobade and Mimangi in Sunkyo Yobje and Mimangi Windu did to the Harrison Gawarmuche Pige Gamagi Simu Jimbi Shusatelia Mapero Chistin, Dishua Pia Richard Nobilinka Tayons over the Corchin Shuyobi Indu, Captidita, Gawarmuche Hessan Tumbi Goblia, Nobilinka Tumbachires, Tindinza, Ani Captidu Shusatina, and Porta Nobilinka Shuyores. Dire. Let's say Karangi entity to way. Let's say Tewas Sumba. Chilochidungub Jangabjung Hagului, Chendasumbe Tse Chubding Gomor, Nichungi Longden Karinambre. What did Oracle Nichung comment on 17th March 1959? Damga A. Lhasa Rangja Shugu, stay at Lhasa. Damga B. Gyamardan Tudurchegu, communicate with Chinese. Damga C. Pe, Tiring Gondro Pe, must live tonight. Damga D. Gyamadan Zing, fight with Chinese. Let's say Kirangi Lendi Kandimba. Let's say Chilochidungu Jangabjung Agului Jindasumbe Tse Jubding Gomo, Nichungi Tun, Tiring Gondro Tun, She Longde Nambre. The Oracle Nichung commented, leave Lhasa tonight on 17th March 1959.
Ta dia kondu shuba na shi chene ta chinda sumbe che ge gujini sonde ta novelinga na lo liya chi kharsore novelinga ni chilo thwen ma chumbu che novelinga ta yongsu zoba de pebe mi mangi ani be talang to ni sungkyo cheni yob che ta chi ne chu za thabu ji gi tinde ji gi theli na chilo chi dong gu jang ap chu nga gu chinda sumbe che chubdyung gi ni me kon li ne ni chung ko be na chene ni chung gi ta pet dirin ra thwen gu re dirin gondro ra thwen gu re es chene 아니 롱데 넘버 나시 제네 아니 겨울에 뭐지 또 신이 되 넘버 봐 레세 캐랑게 렌트 딕난도 왜 레세 티오시바 칠로지동 거정 앞중 아굴로 라산의 퇴인제 벼슝 토마 강도 줘버래 Tibetan government was re-established after March 10th of 1959 at where damka a shigatse damka B lunze zong damka C men tawang damka D masuri lese kirang lende kandi imba lese chilo chidung gobja ngapchu ngagulol hasane thembe jela ane pyoshung tomate pyo rangi saja lunze zong sesak saja dile zubre. The Tibetan government was re-established after March 10 of 1959 at Lunze Zong. Tia nima kashe jele ene Lunze Zong jo ene Lunze Zong ene petsa wi shugo dele dele ya ta mima da kasha lenge ya ane dugon na jene ta pyo shung sabade ya ane kasore gyawarum bache da kasha kandu yosa dele ya pyo shung yo bache ane pyo shung di Lunze Zong le ya zo namba jires tire kirangi lente digdwe ta tiwa nga ba kunsa cho jagarto dawa kangi tse khazwe le joware. When His Holiness the Dalai Lama reached India, danga A chalochi du goja ngapchu nga gu chinda sumbe tse chubdu 17th March 1959. Danga B chalochi du goja tukchu chinda shibe tse chubshi 14th April 1959. Damka C chilo chidong guja ngapchu ngagu chinda sumbe tse sumchu sochik 31st March 1959. Damka D chilo chidong guja ngapchu ngagu chinda sumbe tse chu 10th March 1959. Lese kirangi lende kandi imba. Lese kunsa cho gyagar to dawa sumbe tse sumchu sochik la joware. His Holiness the Dalai Lama reached India on 31st March 1959. Ta kirangi lende tiktuwe. Tiyanda chilo chidong guja ngapchu ngagu chinda sumbe tse chubdun in gonda le ya lhesa ne tuen. Ti shugu de lunze zong la pyo shung zu. Tinte chidi ani nima kashe ki jeli na ani gyawrum bache cho chinda sumbe tse sumchu sochi ki nima deli ya ani gyaga ki da pyo ki sasam le ya job res. Lese ta kyan lente ti yu duwe chiksi da. Lese tiwa tuwa. Chilo chidong guja ngachu ngagu lor kongsa cho gyagar ki sane kaane pebre. His Holiness the Dalai Lama came to India through which part? Damka A. Ladakh pe through Ladakh. Damka C. Gangtok. Damka B. Gangtok. Damka C. Dehradun. Damka D. Arunachal. Lese kirangi lende kandi imba. Lese chilo chidong guja ngapchu ngagul lor kong sacho gyaga ki sane Arunachal yune pebre. His Holiness the Dalai Lama came to India through Mön Arunachal. Tia te kondu chuba na shi jene ta gyaga le ya chu pesa ki ta sane mangbo yorwa chigi lada gyune pe yore Sikkim gyune pe yore Nru gyune pe yore ta na shingi Dehradun gyune pe yore ani Arunachal gyune pe yore nalo ne tani gyawarum bache ani Arunachal gyune pe bares lese kirangi lente tiktuwe tiwa dumba Tsenjo Pyoshung Tomar Gyagagi Sane Kandu Tsubure. The Tibetan government in exile was
firstly established at where? Danka A. Dharamshala. Danka B. Gyagalhocho, South India. Danka C. Mussoorie. Danka D. Delhi. Kirangilende Kandimba. Zenjo Pyoshung Tomar Gyagagi Sani Mussoorie Latsubure. Tibetan government in exile was firstly established at Mussoorie. Tiang Gyawarumbuji Thoma and Arnajal Pe and Til Dawach Kashi Jelina, the Mussoorie Litsul Chief Jujan, and the Mussoorie Lia Bila House La Shujene, Cup to the Pyoshung, Zenjo Pyoshung Deni, and the Mussoorie Lia Zonambachires. Kirangilende Dictaway. Let's say, Tiwa Geba. Chilo Chidungu Jangapchu Nagulo, Consacho da Lendo, Pumi Chitsam Zenjodo, Leptobere. How many Tibetan could come to exile with His Holiness the Dalai Lama in 1959? Damga A. Sayachik 1 million. Damga B. Chiktong 1,000. Damga C. Tighe 80,000. Damga D. Getong 8,000. Let's say Kirangilende Kandimba. Chilo Chitong Gupja Ngapchung Agulor, Consacho da Lendo, Pumi, Tigetsam Zenjodo Leptopares. 80,000 Tibetan could come to exile with His Holiness the Dalai Lama in 1959. Tena that Chilo Chitong Gupja Ngapchung Aguchinda Sumbe, Sechula Mima Galanchung, that did you in the Lani, Nitun Zataba Shivichi Huane, any Sechup Dunley Consacho, Lesani. In Temperba, the need Tembe cup telling Yamdo, Consacho dan, Tati Chista, Yamdo, Davudavilia, and he bet the Consacho da Lento, and it Zenjolia to Petungedi, and it gets cheaper to Bares. Let's say Kerangilente Titue. Tuaguba Ching Tunsin Chudu, Zimi Imbe, Sangue Sata, Kantu, Kadu Nambre. When was the 17-point agreement refuted publicly by the Tibetan government? Damka A. Chilochi Dunguja Ngapchung Aguloi Jinda Shive Tse Chobgegnin Assam Tezpurto 18th April at Tezpur, Assam. Damka B. Chilochi Dunguja Tukchu Jinda Shive Tse Nishitsanganin Dharamsala 25th April at Dasa. Damka C. Chilochi Dunguja Ngapchung Agu Jinda Sumbitse Sunju Sochi Nin Muen Tawanto 31st March at Muen Tawang. Damka D. Chilochi Dunguja Ngapchung Agu Jinda Sumbitse Chu Lasar 10th March at Lhasa. Let's say Kerangilende Kandimba. Chin Tunzi Chudun Zemi Imbe Sangue Sada Chilochi Dunguja Ngapchung Agu Lui Jinda Shive Tse Chobge Nin and Assam Tezpurto Namare. The 17-point agreement refuted publicly by the Tibetan government in Tezpur, Assam on 18th April 1959. Tatian Nitu the Shragi Nagachimurva, Tachiluchi Dunguja Ngapchung Agu Jinda Sumbe, Tsunju Sochi Gagala, Jo Tsawe, Nimakashik Jene, the Nichik Sangue Sarajnan Jene, Chiluchi Dunguja Ngapchung Haji, Jinda Nabe Tse Nishutsasunla. Gyamage Tsewa wall shabe chin to Judun Delia, Mule meba the Zime Imbe, Sangue Saradi, Kapti Nambre. Ti and Lojugi Nanga Chimbo Shuji Chagdo. Let's say Kerangile and Titue. Tiwachuba Konsacho Dharamsalar Chilo Kadu Pebre. In which year His Holiness the Dalai Lama settled in Dharamshala? Damga A. Chilochi Dunguja Ngapchung Agu 1959. Damga B. Chilochi Dunguja Tukchu 1960. Ani Damga C. Chilochi Dunguja Dunju 1970. Damga D. Chilochi Dunguja Gechu 1980. Let's say Kerangilende Kandimba. Konsacho Dharamsalar Chilochi Dunguja Tukchu Loi Chinda Shibitse Nishutsagula Pevare. His Holiness the Dalai Lama settled in Dharamsala on 29th April 1960. Tatia Kondushuba Nashi Jene, Toma
anajal pe ti shugo tele zenjo pyoshon masuri lu zu jene masuri ya logics chi shu logics shu bi je la ina ani gyawram je ni dharamsala le chu pyo na bres jene ani tanda pa tu dharamsala le shu parwa lese di anne zu ke chum je da chelo chi dong gu ja thukchu gi jinda shiwe ge je ni shu gu ni model ini dharamsala le pe tu zu di chag yore kerang ge le tik de we lese 다 kyāngi ane kāsōre ane tiwa kā chūbi nālo ane kāsō chīla kyāngi lēn tēsō diyāng chē nālo kōrō na lēsē dī gyū ne kyāngi la gyāwaramba chīgi nāmtā tā pio kī lōjī kī tōli na kōtō tōts jī bēl tūbe mēndu shūgu yō tōjī chē jē mē lē zē na yāngyā jē yō